Hingga dipun tanggap keluarga besar dua serangkai kibediko Bapak Tosen lan keluargane Bung Derajat lan keluargane wonten ing dusun Jatisari Kuripan Probolinggo lan dipun tunjang pria audio sound system Albas Audio putra daerah Jatisari milik dari Kak Tuan Talib bekerja sama berkolaborasi Roni Kosim Syuting Multimedia datangnya dari tempuran bantaran Probolinggo lan dipun kairingi kerawitan Juwito Katon Tunggal Jermi milik dari Kang Suraji pengendang andalan Pak Kampung Selamat pribadi jaipongan yang pertama kula terakhir diberikan Bapak Tuan Rumah terutama Bapak Tosen monggo tampil di pagelaran sesarengan Derajat putra daripada Bapak Tosen monggo tampil di pagelaran atas permintaan kedua Bapak Tuan Rumah nyuwun dipun dampingi Halim Putra dan sekaligus sebagai terima tamu pengundang penanggung jawab penuh Bung Karim datangnya dari Kuripan dan sekaligus Cak Buli Jatisari Bapak Nurasin Jatisari Bapak Halim monggo kembali saya undang supaya naik di pagelaran Surnam Bapak Rokib Bu Hasan Nawawi ikut serta sebagai terima tamu Budi Putra Jatisari ada Bung Yanto Cak Rito Jatisari ini dulu yang diminta oleh kedua serangkai untuk mendampingi naik di pagelaran berhubung yang hadir pada malam hari ini 9,8% loto masyarakat Jatisari Madura monggo kepada ketiga Ibu Waranggono ngicung Maduraan sambil lalu monggo lah lemena goreng bayar bila mencekang mas babila dalam mola semakin pon Bapak Tosen jong derajat teka polong pon semakin tika teka
Monarena sananto bapak tesin siampun malam ditakira aku boleh ditakira siraku boleh toreh ya telepon sebut kebagian campur monatina mampun sana bapak tesin duta kira silaku boleh duta kira silaku boleh kelampinatika cuma cepotina kancing jangan rumah ibadana kancing jalan maedadana janjina macet mestina korang malam ada semajena korang malam semajena atas permintaan Cak Buli Bapak Rizky Jambon Cempoko yang punya sayur dan mayur alau nok tayo udan ayo kasih campur suka yogi ngangkat nginum pagun bentero pak ya sobi joget tas bentas siakemi budin bentas pak yang kok regun ngebele ayo orang gono depan tuan rumah ayo ngah coba Cak Karim geser ke badak Karim nah hop umpama bulet tak takut dosa sakit beles sakit kata lokasi bulet tarema tapi bulet tak umpama buletaan dirasa bule rela tika klaben laina tapi hati buleta tresna tika mele tresna laina senang sos
Apa Jong? Hah? Asalomi jat. Kemantan asalomi. Sa mak samu lihat kana. Lemek salomek. Saya nggak cong mak songkon becek lu nak. Salawangko rame rame. Mak ngetek ta, bang. Yu ngetek nyan yu. Tekuin lu. Salira, salira, sayangku lari ria. Ngerti lo Jong? Oh ngerti sekoni nyan kian. Enak lah yau. Ya oke lo yang.
istilah zaman ayeuna salamik di mana-mana salamik salamik salobangku rame-rame asai-asai manatan aduh 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 salome aduh 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 salome salome lome di kota mau pun di desa aduh 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 salome goyang ya Bob, enumin kada. Mak penter enggak siapa lah kota. Mak penter goyangan. Ya. Tegi Rosin. Niki iya. Niki nyaman goyangan ya. Iya duh. Duh aduh. Aduh aduh. Salam. Iya. Di kota mau pun di desa ayo iya aduh 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 salome tekan salome salome awas salobangku rame-rame iya di kota mau awas pun di desa aduh aduh ayo endek boleh nah goyang boleh dong nah ada apa asik nah minta salon betaro kosabatan aduh 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 salon aduh 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 salamisa domik lomik di kota maupun di desa goyang boleh jo aduh ayo goyang aduh iya salomik goyang goyang dari baik minta aduh Mak Ojen Raja boleh Allah ada bundi dek cek mentorok nak ya bareng bi Karim kake membeli ya lah boh maju boh tetap di terima tamu keluarga besar di perdangdutan ayo terutama Gimeniko Cak Bang Halimah banjir maren dak remas molir ya lah mau nengko nemu bengi depan kole menonton gelu aja Kampung Zainul karena ini dangdut Nono Nasir bergabung Hasan Jomo Wonorejo bintang tamu dangdut datang awal Cak Sahati Jatisari Nyonya Parsidoni Palanggusi Suhar Supir Karanganyar Tumar Supir Sugiono Posakit Tengah Abah Sahab Besuk Cak Misit Jatisari dan sekaligus Mas Sotik sebagai bol Pendi Putra Sumbergari pindah tempat Gareng Kidul positif calon Sabtu Agen Jumat Dilawal kumpul di rumahnya Bung Mawi Gareng Kidul
Sipul Wildan Jatisari, Caat Mari Jatisari, Bapak Bersari Jatisari. Karena ini gendingnya dangdut sekaligus Udineko Sumber Bendo. Abah Selamat Jari Geropak, Abah Nikmat, Cak M Robek Karanganyar, Bung Saman Karanganyar, Mas Yudi Jatisari, Cak Basa Jatisari, Cak Buso Tempuran, Bung Salam Bung Dio. Monggo bun, tanda ini terima tamu, saya gabung bintang tamu datang awal di perdangdutan. Monggo mak nyaman Andri. monggo Mangko dak lak manjelak dulu. Positif ya. Pon tak usah arendian masalah ujian Pak ya, karena ini kepeparing. Nah, cak nginum nasape lagu tak bosang ya. Alalah. Ya berang kemantan ah. Arab pejong. Aduh eman domo ojan ma ojan terus. Aduh bila mak seterangan tiga padang doma padang terus. Aduh bila bula seapolonga Monggo bun yang merasa terpanggil Abah Selamat Jari, memajulah Bang Halimah, terutama pendika keluarga besar
judulnya tapi cek sampai lupa gula betika pon pada tresna kereke sadu dan kerikis saya suwe antar kluduke kamu oringo nangis parentah dirasakno emane mandu di emane kari seru riko tangisan aduh ojo dikelangan dong jodoh sing biakal ngeliat kari manis kurang manis tapi iku lo wis yo wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tapi iku lo wis yo wis kang dipikir apa kerasa kari manis kurang manis tapi iku lo wis yo wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tapi iku lo wis yo wis kang dipikir apa kerasa wis kurang manis tapi iku lo wis yo wis kang dipikir apa kerasa kari manis kurang manis tapi iku lo wis yo wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tapi iku lo wis yo wis kang dipikir apa kerasa taun dienteni makare kemblange ati sing duwe kipo terus disirami dijogo kandhane wangi halom kambyang pujane ati sing kaya ang dikarepi jalur yang temoplak ring tangan dipiane sengete serengenge Hatur sabanun. Terima kasih atas penghormatan Kang Persidoni, Bung Leman Cak Sarim, Man Rohim, Jaim Siti, sesarengan Ajis Erlis di Kesan Kulon. Ditambah Kang Sunap Agenyot, Saban Sahem Rambeun, satu Supatalan Cak Marga Sentukan Jatisari, Pak Kampung Tari Posaki Tengah Kamal Maharani, Kang Marnulisun, yang mana telah sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun.
Orang lagi sanontoka banyak senyaleweng najan nanti bini dikangah gona lanceng bila aja lengkap dikamak kasorangan mulai malam jika banyak alasan orang lagi sanontoka banyak selewengan senajan nanti bini dikangah go bujangan Bule aja lele nyari sandang pangan bukti nabulele oleh penghasilan bule tak main binian apa boleh le agendaan setong tiga kanggo bule paling jempolan Mas aku melu mas Melu. kowe yen arep lunga aku kuwatir mas golek-golek wong liya wong lanang saiki akeh sing neko-neko senajan duwe bojo tapi ngakune jaga aku kuwatir mas kowe lunga dhewean lho balike bengi kowe akeh alasan aku ora percaya kowe rasa lewengan senajan duwe bojo kowe ngaku bujangan aku lunga golek sandang pangan iya mas buktine aku bawa penghasilan aku ora main wedokan opo maneh LC-LC-an gue siji kanggo ku paling jempolan bulan ora akak bika mon ngalelek tak kok sampe kak bika nyarereng lain orang lagi sanonto banyak senyaleweng senajan nanti bini dikangah gona lanceng bila aja lengkap dikamak kasorangan mulai malam jika banyak alasan bule tak percaya jika tak selewengan serajonan di bini dikangah kebujangan matur sembah nuwun atas penghormatan Mas Supi Joko Supir Sari Faisal Cak Duroman Kampung Dohan dan tidak ketinggalan Yunus Baha yang mana telah suri tampil di pagelaran saya ucapkan matur sembah nuwun. Ya sangat posa bila diserde bola ate bola senang joget pun pada tapi jekas tak bola beni randeng andi anak seta ampun raja aduh Tak masalah senajan tiga pon randeng ngabes tiga tapi juga ngondeng tadi anak niko cocok dek bula penting tiga pada tokak nyari belanja bila bola gak selama
nyareti naka kotu pagena syukur bagus tika niata mule betika odi sampurna yare makin aniko se paling nyaman bulan Jumat dilawal se paling mahapan hiburan na Arya Juwito Katon Adi Suradi Cet nomor Sinto jasang posang bila dizer de bule ate bule senang jukun pun pada tapi jekas tak bule niko ampun rande tani anak sanonto ampun lah beda senajan tika ponrada ngabas tingkarat juga ngoda tadi anak tika ngocak debula penting tika pada tokang nyari beleje bila pulang ke selamaran nyari tinaga koto pagena syukur bagus tika niata bula bentika odi sampurna yare makin aniko paling nyaman yare makin kemis lepun paling mahapan hiburan Arya Juwito Katon dari Tungga Jermi Pacet nomor Sinto. Terima kasih penghormatan diberikan Bung Lihat promotor tembak lari Sumberkari Kardi Rizky Putra Jatisari yang mana telah sudah tampil di pagelaran matur semanut mak samuli ada kena lemek salomek saya nggak cong mak songkon becek lu nak salawangko rame rame mak ngetek ta bah yu ngetek nyan yu tekuin lu salira salira sayangku lari ria ngerti lu jong oh ngerti sekoni nyan kian enak lah yau ya oke lah yang istilah zaman ayeuna salamik di mana mana salamik salamik salobangku rame rame asai asai manatan aduh 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 salome aduh 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 salome 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 di kota mau pun di desa aduh 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 salome goyang ya Bob, enomin kada. Mak penter enggak siapa lah kota. Goyangan. Tegi Rosin. Niki nyaman goyangan ya. Iya tuh.
Duh aduh 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 salam Iya. lembek lembek di kota mau pun di desa ayo Iya. aduh Hai. aduh aduh Awas. salam tekan salamek salamek Awas. salamangku rame-rame Iya. di kota mau Awas. pun di desa Hai. aduh Au. aduh ayo ayo aketek Iya. boleh Nah, goyang boleh dong. Nah, ada apa? asik Nah. minta salam betaro kok sahabatan aduh 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 salam aduh 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 salam misa lomik lomik di kota maupun di desa Goyang boleh dong. aduh Ayo, aduh, goyang. aduh aduh Iya. salomik akan Goyang, boleh goyang. Dole, Ah. para peta, Ah, ah. dari baik minta sang Ah. aduh Jelelelele. aduh aduh ma ojen raja boleh Alah ada budi dek, cek mentorok nak ya bareng bi Karim kage membeli ya. Salome Salome Sarawangko rame rame mak susu selera selera sayangku re ria sitilah zaman ayuna salamik di mana-mana salamik salamik salamanku rame-rame asal-asal menatan aduh aduh salamik aduh 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 salamik 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 di kota maupun di desa aduh 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 salamik oh boleh ayo para bintang dari air minta salamik minta roh kok sahabatan aduh 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 salamik aduh 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 salamik 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 di kota